samo glasom. Sve Bolje je. čekajte, čisto da vidite, da osjetite kako ide. Znači glasom. Pokušajte već, ide. Dobar dan, ja sam Petra Pivić, učenica prvog C odjela. Ja sam Jelena Karamatić, također učenica prvog C odjela i mi smo voditeljice današnjeg podcasta. U današnjem podcastu Vijeća učenika gimnazije Mostar vam predstavljamo gospođu Maju Memić, predsjednicu udruge Novi pogled. Gospođo Memić, što nam možete reći o vašoj udruzi? Prvo ja vas lijepo pozdravila i zahvalila se na pozivu Vijeću učenika da budem gošća vašeg podcasta. A o udruzi šta mogu reći da je jedina takve vrste udruga osnovana 2003. godine na području HNŽ-a sa ciljem i glavnom misijom pružanja psihološke podrške oboljelim ženama, kako oboljelim ženama, tako i članovima njihove familije, jer suočavanje sa dijagnozom karcinoma dojke nijednoj nije ženi lako i što je se prije pruži ta psihološka podrška, lakša je izvjesnost njenog izlječenja. Koliko dugo već djelujete i koji su vaši ciljevi? Pa evo, malo prije sam spomenula, znači od 2003. godine zvanično je udruga registrirana, iako je od 1999. godine kroz jedan projekat već počela provođenjem edukacijskih predavanja za karcinom dojke, ali zvanična registracija je nastupila 2003. godine i od tada znači je urađeno mnogo edukacijskih predavanja po završnim razdima srednjih škola na području HNŽ-a. Jako puno je održano grupa psihološke podrške u prostorijama udruge, jako puno raznoraznih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti kod zdravih osoba, posebice mladih sa područja našeg grada, jer sa svakom našom aktivnošću sa kojom izađemo u javnost, to je prvenstveno da se dopre do svijesti mlađih osoba, jer u zadnje vrijeme karcinom dojke više ne prepoznaje tu starosnu dob obolijevanja. Postoji li nešto što vas je posebno potaklo da se priključite baš ovakvoj vrsti udruge? Pa ono što je mene podstaklo to je moja dijagnoza karcinoma dojke s kojom sam se suočila davne 1998. godine, znači kad se o raku dojke nimalo nije pričalo javno, a niste nigdje mogli pročitati u dnevnoj štampi, na TV ekranima. Znači nije bilo žena koje su bile, ajde da kažem, slobodne da javno iznesu da boluju od raka dojke, jer je to nekako bilo seguranje bolesti ispod tepiha i tiho ispod glasa se govorilo, jer svjesni smo toga i mnogo puta smo čuli da čujemo nekako uvriježenu onu rečenicu u narodu, ma šuti od neke teške bolesti. Ali kad sam se ja razboljela, znači nikad nisam znala da postoji udruga. 1998. godine u Mostaru ništa nije bilo liječenja o karcinomu dojke, ni operativnih zahvata, ni kemoterapija, ni radioterapija i ja sam to nekako, ajde da kažem, jednostavno moj uži krug familije znao šta je meni, ja to nisam široko pričala i jednostavno nisam mogla prevaliti preko usta riječ karcinom. Za 7,5 godina, jer se nakon 7,5 godina meni bolest vratila, odnosno recidiv, kako se u medicini kaže, i tad je moja prijateljica čula na radiju da udruga Novi pogled obilježava neku javnu manifestaciju i ona je mene tad natjerala da odemo, međutim ja sam po dobijanju, odnosno povratu bolesti, jako teško sam to podnosila i fizički i psihički. Znači meni je itekako bila potrebna stručna psihološka pomoć. Ja to nisam bila prepoznala kod sebe i zahvaljujući svojoj prijateljici koja me natjerala da odem u udrugu, ja sam tad imala sreću da sam došla na grupu žena koje su se već susrele s dijagnozom raka dojke. Ja sam mislila tada da sam ja jedina, jer svi nekako mislimo kad dobijemo bolest da smo jedini, da niko nema da je obolio od te bolesti i
nekako malo pomalo sam znači dolazila, počela da pristujem tim grupama, vidjela sam da to meni godi, da se moj mentalni sklop rasvijetlio, da me više ne opsjedaju te neke crne misli koje je ta dijagnoza, povrat bolesti meni ponovo donijela, jer sam ja znala duboko u sebi da kad se meni bolest vratila, da je taj moj strah bio puno veći nego prvi put, da su kemoterapije puno jače nego prvi put, da su radioterapije puno jače nego prvi put i tad ja sad se volim našalit i reći da sam tad imala jedino besplatnu depilaciju u svom životu. Od kose, obrva, trepavica, čak su i nokti otpali bili, ali sve je to bilo zanemarljivo sada, jer kad vidite, kosa ne predstavlja problem, ona je javno vidljiva svima kad izađete u javnost. Jako puno vas pogađa nedostatak dojke, to je odraz našeg tijela, ženstvenosti, majčinstva, ali se s vremenom i na to morate privići, jer onda svjesni ste da vam život ostaje. Kad sam prošla sve te grupe psihopodrške u udruzi, ja sam tadašnjoj pokojnoj predsjednici rekla: vi ste meni pomogli, vratili me u život, ako ja mogu nečim pomoći, ja sam radila u financijama, u knjigovodstvu, kroz administraciju da pomognem i nekako sam se postepeno uključivala u taj rad, ona je postepeno prepuštala grupe psihosocijalne podrške meni da organiziram te neke svoje aktivnosti vezane za udrugu i tad nisam ni usno pomislila da ću doći na njeno mjesto i da ću voditi udrugu, što i danas evo čini. Koliko zapravo znači podrška obitelji i zajednice u takvim teškim situacijama? Jako puno, vjerujte, jer bez podrške prvo svoje familije, znači kad se žena suoči sa dijagnozom raka dojke, ne obolijeva samo ona, nego cijeli široki krug u kući, svi se fokusiraju na njenu bolest. Treba znati kako pomoći ženi, kako joj prići, kako pružiti riječi podrške. Mi imamo razne situacije u udruzi na grupama sa psihologom, znači žena dolazi sa nekim kojoj cijelo vrijeme od po saznanju dijagnoze pruža tu svoju podršku. I onda imamo razne susrete da dolaze žene sa suprugom, sa majkom, sa kćerkom, sa sinom, sa prijateljicom. Znači, taj vid podrške, kad vi s nekim možete podijeliti zajedno u grupi i osloniti se na nekoga ko vam je bezrezervna podrška u tom momentu je jako bitna. Kod nas je nekako u našem mentalnom sklopu, kad kažete trebam pomoć psihologa ili psihijatra, to se drugčije, na to se potpuno drugačije gleda, ali nije sramota potražiti psihološku pomoć, potražiti pomoć psihologa, psihijatra, jer svakoj ženi koja se suoči s dijagnozom raka dojke ili sa ostalim malignitetima kod žena, potrebna je ta psihološka podrška. Mnoge žene govore ja sam jaka, meni to ne treba, ali itekako treba. Itekako treba, pa 1, 2, 3 seanse podržati sa psihologom ili sa psihijatrom, svakom je potrebna, sigurno. Jer kad dobijate paralelno tokom svog liječenja, jer je dug period liječenja karcinoma dojke, znači to je protokol terapija svako 21 dan, ako vam je krvna slika u redu, ako nije u redu, to se prolongira. Pa je onda period kemoterapija, pa je period hormonalnog citološkog liječenja, pa ako onkolog zahtijeva još neko uključenje, to se prolongira godina, godina i po, jako je to dug period i dobro je u tom periodu da paralelno ide i psihološka podrška ženi, jer sigurno je lakše proći kroz taj period
njenog izlječenja i lakše će podnijeti sve. Što su točno maligne bolesti i na koji način nastojite podići svijest iste? Maligne bolesti, konkretno za karcinom dojke, ne zna se kako nastaje. Na to niko od nas ne može utjecati, niti možemo izbjeći obolijevanje. Karcinom dojke nastane kad u žljezdanom tkivu dojke, jer su dojke sastavljene od žljezdanog tkiva, počne divljanje, nekontrolirano divljanje stanica koje se nagomilavaju, stvaraju karcinom, uništavaju zdravo tkivo, još ako prodru u limfni krvotok, onda naravno šire se po cijelom organizmu i obuhvataju, znači jednostavno se šire u zdrave organe u tijelu. Ono što sam rekla da bolest ne možemo izbjeći, ali kako možemo utjecati na nju? Odlascima na preventivne preglede. Znači prevencija je jako bitna. Kod nas je uvriježeno pravilo da mi idemo samo kad nas nešto boli kod ljekara. Svi kažemo šta ću tamo ako me ništa ne boli, žene mnoge kažu ma neću da idem, šta ako mi nešto nađu. Tu je nedovoljna prosvjećenost još uvijek žena, bez obzira koliko se trudimo i koliko se podigla ta svijest sa odlascima na preventivne preglede. Ja uvijek volim reći da tu itekako ima još dovoljno prostora da se stalno i nanovo priča o redovitim odlascima kod ljekara, preventivnim pregledima, jer samo tako možemo, znači, utjecati ono što je do nas. Da odlazimo redovito, jer ako se karcinom dojke otkrije na vrijeme, u 99,9% on je izlječiv. Jest da piše karcinom dojke, dijagnoza, ali on je izlječiv, život ženi ostaje. Poštedna je operacija dojke, manje zdravstveni sistem i državu košta financijski njeno liječenje. Mislite li kako grad Mostar pridaje dovoljno pažnje ovoj temi i kako se provodi dovoljno aktivnosti vezanih uz istu i na koji način bi se to moglo poboljšati? Pa, grad Mostar se zaista trudi, znači Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja, Zavod za javno zdravstvo HNŽ-a, jer je evo samim pokretanjem programa screeninga, odnosno probira, šta znači taj, oni su pokrenuli taj program, mi ga nemamo na nivou države, znači zemlje u okruženju imaju na nivou države nacionalne programe gdje pozivom na kućnu adresu svakoj ženi dođe poziv da uradi mamografski pregled. Znači žena je u obavezi da sa navršenih 40 godina uradi prvi bazni mamografski pregled. Programi screeninga, odnosno starosnu dob u programu screeninga je za svaku državu ili je od 40 različito, ili od 46 godina starosti ili od 49 godina starosti. Kod nas je konkretno od 46 do 69 godina starosti. Svaka žena koja dobije poziv na kućnu adresu je u obavezi da se javi na taj mamografski pregled, a ne da zanemari tu pozivnicu. Screening je prestao sa radom kad je korona bila, kad je nastupila pandemija COVID-a. Počeo je 2019. znači u 9. mjesecu i trajao je do 1. mjeseca 2020. kad je prekinut. Tada je urađena su 943 mamografska pregleda i kod 7 žena je otkriven karcinom u početnoj fazi. Poslije popuštanja pandemije u 2022. u 1. mjesecu je ponovo pokrenut program screeninga i do sada su urađena 1943 mamografska pregleda. Kod 37 žena su ustanovljene promjene na dojkama. Ali, ono što stalno ponavljam, ako se desi karcinom, on kad je na vrijeme otkriven, on je izlječiv. Gospođo Memić, zahvaljujemo vam na izdvojenom vremenu, svim informacijama koje ste sa nama podijelili i nadamo se kako će sljedeći povod za naš razgovor biti otkriće nekog pametnog lijeka za sve vrste karcinoma.
Pa pametni lijekova za karcinom dojke već ima. Sad koliko su oni nama dostupni u državi Bosni i Hercegovini, to je sada upitno. Jer svi pametni lijekovi su jako skupi. Mi znamo iz udruge koliko je bilo muke taj prvi pametni lijek da konačno bude Herceptin, konačno bude dostupan svakoj ženi. Ali nadamo se evo da će vremenom i to doći, da imamo svaki pametni lijek, kao i druge zemlje koje su mnogo finansijski jače i ekonomski nego Bosna i Hercegovina. I hvala vama na pozivu. Hvala vam što ste nas pratili, pretplatite se na naš YouTube kanal i vidimo se uskoro.